Ekhasini lethu le Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngamalunga weParliament avotele ukuthi umbiko wesection 89 ungamukelwa. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Kahle umongameli nami ngibekumela ahambe usiphendulela lapha kodwa kumphela kuvota iParliament sizothini kodwa yabona kudlalwa ngathi lapha mina eSouth Africa mina baberekile ngaloku umongameli babonile ukuthi umdosi phambili othecha uvuthiwe uRamaphosa mnanikosi uRamaphosa uvuthwe silinzele umongameli ukuthi atiphendulele mayelana ngalendaba yasephalaphala ukuthi iParliament ikhuluma ithini ngoba iParliament seyibonakala kwangathi nayo imilana nalendaba yasephalaphala ilento yasephalaphala isobala nje icacela nombani akekho umuntu ongazi ukuthi kuhlala nemali eningi indlela kuyicala sasingekho nesidingo ukuthi uzokulibe ukuthoka yaphenya. Nami ngijabulela ukuthi uRamaphosa uzazi uziphendulela akhanikelwe isikhathi kekudlule neconference mkhathi ayenze kuhle amalunga lawo eParliament ukuthi bangavote because indaba le phalaphala kuhle okuya ngami bengazwakale and beyishota ufakazi akuthusanga bevele kulindelekile ukuthi amalunga eANC azomvuna umongameli futhi nakhona hayi ngoba ethanda aphoqwa isimo nanokuthi imithetho yeANC iyawaphoqa ukuthi evote nakanjani engabhekisani nomongameli kusafana noRamaphosa basazokwenza ukufanayo so yiSouth Africa isasenkingeni uma ukuthi iqembu leli libusayo lona elisaphethe ngani kona bonke bayifana laba bantu kuba basilo Ramaphosa ngeke azaphumule ngendaba le yephalaphala even amalunga amaningi abhodile ukuthi umulayo lo wesection 89 ulahlwe mara ngeke sibone ulahlwe izovuka irawurawo mangene eParliament umengameli akachidele abanye ke kungene imibono esesemitsha ubusile sonke sibonile nakumagalelo wenibronga zakhe ezwakele amalunga eParliament adlala ngathi singabantu base South Africa siyasonga ukuthi umongameli njengoba kufanele aphendule ngombiko wasephalaphala ingoba ngempela kunecala phakathi njengoba afihla imali uma bevotela ukuthi bona akangaphenduli so badlala ngathi ukuthi yasebenza president asinandaba nalokho net lama dollars abuyapi please akaphendule. Umbono ngiwombukeli iSABC ayizukuthosa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Indaba zesindebele sizijamele azithatha ihlangothi.